tugiye kuvuga ku itegeko ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryiswe Clarity Act. Ni itegeko rizwi ku izina rya Digital Asset Market Clarity Act of 2025 HR 3633. Ni itegeko rero rireba cryptocurrencies n'imishinga ya cryptocurrencies. Nanone mbaye ikaze kuri Mwami Hustles. Aha tuvuga ubukungu bushingiye ku isi ya digitali n'ubukungu bwiganjemo cryptocurrencies. Nubwo twibanda kuri Pi Network, ariko tuvuga byinshi byose cyangwa amakuru ashyushye aba ariho avuga kuri cryptocurrencies aho yaba ari hose ku isi, cyane cyane muri impinduramatwara yaho crypto cyangwa digital currency irimo iragenda ica ibintu hirya no hino ku isi isimbura aya mafaranga asanzwe tubona mu noti n'ibiceri. Twihuta rero muri uyu mwaka turimo gusoza 2025, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiye mu cyiciro gishya cy'amategeko mu bijyanye n'igenzurwa ry'ikoranabuhanga rya crypto n'imari ya digitali. Ibi byari binyuze mu itegeko rikomeye ryiswe Clarity Act, rizwi ku izina ryaryo ryuzuye nka Digital Asset Market Clarity Act of 2025 HR 3633. Iri tegeko ntiryaje nk'irindi tegeko risanzwe, ahubwo ryaje nk'igisubizo ku myaka myinshi y'akavuyo, ubwumvikane buke n'icyiswe regulation by enforcement, aho inzego za leta zajyaga zihana cyangwa zigafatira ibyemezo imishinga ya crypto nta mateka asobanutse ariko agenga ibyo ngibyo inzego za leta zabaga zirimo zirakorera imishinga ya crypto. Mu myaka rero yashize, isoko rya crypto muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryakoraga mu mwijima w'amategeko atumvikana neza, aho abashoramari, abadeveloper, ama exchange n'imishinga ya blockchain mu by'ukuri abantu bose ntibari bazi neza niba bagengwa n'amategeko ya SEC cyangwa CFTC tuje tukarambura, cyangwa se izindi nzego zitandukanye zireba ubukungu zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero ni ibintu byateje ubwoba, guhunga kw'isoko rya Amerika kw'imishinga myinshi ndetse n'ihungabana ry'iterambere rya Web3. Ni muri urwo rwego rero Clarity Act yaje nk'igerageza ryo gusubiza ibintu ku murongo. Birumvikana, ishyiraho amategeko asobanutse ateganijwe kandi yumvikana ku ruhande rwa buri wese, haba ku ruhande rw'imishinga ndetse n'uruhande rufata ibihano cyangwa rugenzura uko amakributo akora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri tegeko ryatangijwe ku mugaragaro muri Gicurasi 2025, maze riza kwemezwa n'inteko ishinga amategeko House of Representatives muri Nyakanga 2025 ku majwi menshi y'amashyaka yombi. Ibi ni ibintu rero byari bikomeye, ariko nanone byagaragaje ko ikibazo cya crypto kitari ikibazo cy'ishyaka rimwe gusa, ahubwo cyari ikibazo cy'ubukungu n'ikoranabuhanga mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiyobowe na Bwana Donald Trump. Intego nyamukuru rero y'iri tegeko rya Clarity Act ni ugushyira iherezo ku bihe byo kugenzura crypto hifashishijwe ibihano gusa, ahubwo hagashyirwaho amategeko asobanutse. Ya mategeko buri wese agomba kumenya uko ahagaze akayasobanukirwa kugira ngo akore ibyo agomba gukora bijyanye n'imishinga ya crypto, ariko nanone biciye mu mucyo ku buryo biba bisobanutse. Ikintu gikomeye cyane rero Clarity Act yazanye ni uburyo ishyira mu byiciro iclassifyinga imitungo ya digital kugira ngo hamenyekane neza urwego rugenga iyo mitungo ya digitali. Ibi byiciro nibyo shingiro rero ry'iri tegeko, cyane cyane no kujyaho kwaryo. Tuzi andi mategeko yose azwi nka Genius Act twaje gusobanukirwa neza,
Niba rero utarasobanukiwe, iri tegeko ryabanje ryitwa Genius Act ryamaze no gutorwa rikemezwa na Donald Trump akarisinya. Turaza kurishyira muri description y'iki kiganiro ku buryo waza ukanda kuri iyo link ukiyumvira ikiganiro cyose kivuga kuri Genius Act, ukarushaho gusobanukirwa n'amategeko ya crypto hirya no hino ku isi, cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera iki Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu kiyoboye ibindi mu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'imari ya digitali, ariyo mpamvu n'ibindi bihugu bijya gukora amategeko byinshi bishingira ku mategeko aba yashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byiciro rero cyangwa ama classes iri tegeko rya Clarity Act ryazanye, icyiciro cya mbere ni digital commodities, ari byo bifatwa nk'imitungo ya digitali ariko ifitanye isano n'imiyoboro yitwa blockchain. Iyo miyoboro ikaba idahezwa, itanaheza kandi igeze ku rwego rwo gukura, ya za blockchain zirimo gukura. Aha niho rero haza cryptocurrencies nka Bitcoin. Izi cryptocurrencies zidakenera itsinda rito rizigenzura kandi zidashingira ku masezerano yo gushora imari. Iyi mitungo rero ya digital commodities irimo ifite blockchain zikomeye nka Bitcoin mu rugero, mitungo igenzurwa nicyo twita CFTC twari tuvuzeho, ari byo bivuga amagambo arambuye Commodity Futures Trading Commission. Mu rwego rwashyizweho rugenzura izi blockchain zikomeye nk'uko bimeze ku bindi bicuruzwa nk'amavuta, peteroli n'ibindi cyangwa zahabu. Urumva ni imitungo ihambaye. Urwego rwa Commodity Futures Trading Commission CFTC nirwo rugenzura ibi bintu birimo na Bitcoin. Icyiciro cya kabiri ni investment contract assets, ari byo bigaragara nk'imigabane cyangwa securities. Ibi ni tokens, agaciro kayo gashingira ku bikorwa by'itsinda rito cyangwa sosiyete, kandi abashoramari bategereza inyungu ituruka ku kazi k'abandi. Izi zigumira munsi ya SEC, ari byo bivuze Securities and Exchange Commission. Bivuze ko iyi SEC cyangwa ko iyi mishinga iba mu by'ukuri ikiri centralized cyangwa se itaragera ku rwego rwo kwigenga. Imishinga igomba gukurikiza amategeko akomeye ya Securities and Exchange Commission, mu gihe ya mishinga yindi ikomeye ya crypto yo irimo nka Bitcoin igenzurwa n'urwego bita Commodity Futures Trading Commission, bita CFTC. Icyiciro cya gatatu ni payment stablecoins, aribyo byagenewe kwishyurana. Ni coin na amacoin yagenewe kwishyurana kubera ko abadahindagurika kenshi abagendera ku idolari, kandi izi coin zigomba kuba zifite reserves zihamye zingana na 1:1 n'idolari cyangwa andi mafaranga. Stablecoin rero nk'uko Genius Act yabigennye n'iri tegeko rya Clarity Act rikubiye muri icyiciro cya gatatu cyaryo, kirimo ama stablecoins bita payment stablecoins. Ni coin ziba zigomba kuba zishingiye ku idolari kandi zifite reserve y'amadolari angana n'izo coin. Clarity Act rero yashyiriweho stablecoins amategeko, yashyiriyeho stablecoins amategeko yihariye agamije kurinda abakoresha izo stablecoins, kwemeza ko reserves z'izo coins zibaho koko mu mabanki, no kwirinda ko stablecoins zahungabanya ubukungu bw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nanone ikintu cyashimishije benshi kurusha ibindi nicyo bise Mature Blockchain Test. Mature Blockchain Test, iyi ni mekanizmu nshya itanga inzira yemewe n'amategeko ku mushinga wa blockchain wavuye mu cyiciro cya security
ukinjira mu cyiciro cya commodity. Wumva kuva mu cyiciro cya stablecoin cyangwa se za coin ziba ziri decentralized, ziba zikiri ntoya zigenzurwa n'itsinda rito, noneho zikinjira mu cyiciro cya commodity, nk'icyiciro kibarizwamo bitcoin. Duhamya ko na Pi Network izaba iri muri cyiciro cya commodity. Magambo make rero, niyo blockchain igaragaje ko itakigenzurwa n'itsinda rito, ko governance yayo ikorera ku muryango mugari nka Pi Network, kandi ko ibikorwa byayo bitagishingira ku masezerano yo gushora imari. Iyo coin ishobora kwemezwa nk'amacuwa nk'iyamaze gukura. Iyo bimaze kubaho rero bikemezwa bityo, token yayo ishobora kuva munsi ya SEC ikajya munsi ya rwa rwego bita CFTC, rubarizwamo amacoin akomeye cyane ndetse nk'amavuta za peteroli na za zahabu, ari naho twashyira Pi Network urwo rwego rwitwa CFTC. Ibi rero ni intambwe ikomeye cyane ku mishinga ya Web3 ifite icyerekezo cy'igihe kirekire. Clarity Act nanone yanashyizeho ingingo zikomeye zo kurengera abakoresha crypto. Mu bihe byashize twabonye ama exchange akoresha amafaranga y'abakiriya mu buryo butemewe, bigakurikirwa n'ihungabana rikomeye nk'iryabaye kuri FTX, ugasanga abakiriya babuze amafaranga kubera yenda uguhomba kwa ba nyiri coin. Iri tegeko nanone ryo risaba ko amafaranga y'abakiriya atandukanywa n'aya sosiyete, icyo bita segregation of customer funds. Amafaranga y'abakiriya akaba ari hariya ku buryo ya company ifite iyo projet ya crypto idakora ku mafaranga y'abakiriya, ndetse itegeko rikanasaba ko amakuru ajyanye n'ingaruka cyangwa se ownership y'abanyamushinga n'imikorere y'izo crypto, izo tokens, atangazwa mu mucyo. Ayo makuru akajya atangazwa ntacyo bahisha abakoresha izo platform z'izo cryptocurrencies. Ku ruhande rw'abacuruzi rero ba crypto, ama exchange, aba brokers n'abandi bakora mu bucuruzi bw'imari ya digital, Clarity Act ishyiraho ibisabwa byo kwiyandikisha, icyo twakwita registration muri SEC cyangwa muri CFTC, bitewe n'ubwoko bw'imitungo bacuruza. Ibi bigamije nanone gutanga inzira yizewe yo gukora no gukorera mu mucyo, gukora mu buryo bwemewe n'amategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho kuba mu gihirahiro nk'uko byari bimeze mbere. Ikindi gice cy'ingenzi cyane rero ni ukuvana DeFi, Decentralized Finance, ku mutwaro w'amategeko atari ngombwa. Clarity Act rero igaragaza ko aba developer, aba system, aba validator n'abandi badakora custody y'amafaranga y'abandi batagomba gufatwa nk'abahuza b'imari cyangwa bita financial intermediaries. Ibi rero ni inkuru nziza ku muryango wa DeFi, kuko birinda ko innovation cyangwa guhanga udushya bipfa bitewe n'amategeko atagenewe ikoranabuhanga rya decentralization. Ku bijyanye rero naho iri tegeko rigeze, kugeza mu mpera z'uyu mwaka 2025, Clarity Act yamaze kwemezwa na House of Representatives, ni inzu y'inteko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twajyanye n'abadepite ku majwi 298 ku 138. Mu bwumvikane rero bw'amashyaka yombi, murumva ko iri tegeko ryatsinze muri House of Representatives, ubu ririmo gusuzumwa na Senate ya Amerika binyuze muri committees cyangwa amakomite ashinzwe amabanki n'ubuhinzi, icyo bita Banking and Agriculture Committees, kuko CFTC na SEC byombi bifitanye isano n'izi nzego. Rero mu Gushyingo kwa 2025 hashyizwe hanze draft nshya z'amashyaka yombi, yaba aba Republican n'abademocrat, kandi izi draft zari zigamije kunoza inyandiko mbere y'itora rya nyuma ry'iri tegeko rya Clarity Act.
rero tukijya ku musozo twavuga ko Clarity Act atari itegeko risanzwe, ni intambwe ishobora guhindura burundu uko Crypto ikora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi bikagira ingaruka ku isi yose. Turabizi ko Amerika ishyizeho amategeko asobanutse, ibihugu byinshi bigendera kuri ayo mategeko. Itegeko rero rishobora gufungura amarembo y'ishoramari rinini, gutuma imishinga ya Web3 igaruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yamaze gukwepa kubera yabonaga nta mutekano hamwe, no guha Crypto icyizere cy'igihe kiri imbere, cyane cyane nk'igice cyemewe cy'ubukungu bw'isi uretse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu bihugu biri hirya no hino ku isi. Rero iri ni itegeko rikomeye cyane, ntabwo ari itegeko ry'ubusa, ahubwo rifite guhangwa amaso cyane cyane ku hazaza, aho blockchain, aho Crypto na Web3 bitazaba ibintu byibagiranye cyangwa se bidafite agaciro, ahubwo bizaba igice cy'ingenzi cy'ubukungu bwa digital, akaba ari nabwo bukungu burimo kugenda bwigizayo ubukungu twari dusanzwe dufite twagiranya n'ubukungu buri traditional. Murakoze kudutega amatwi, duhure mu biganiro byacu by'ubutaha.